Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Kua rehurehu te tū pāpaku o te rei puta o te ao mā Tauranga. O tākuta tuihana pok ki te rua kōiwi o ngā mātua tūpuna I te take o Tihirau Maunga. Koe nei te rā tuarima I te horonga whenua I te pūtake o Mauao. Hei tā ngā prihimana. E kaupapa kimi tū pāpaku tēnei inaia nei e hara I te kaupapa whakaora. Kei te whakarāpopoto haere te hui nui ki Rātana hei whakamānawa I te huringa tau o tahu pōtiki Weremu Rātana. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa. Kua rehurehu te tū pāpaku o te rei puta o te ao mā Tauranga a tākuta tuihana pok ki te rua kōiwi o ngā mātua tūpuna I te take o Tihirau Maunga. No te atanei o na hapū o te Whānau Apanui me Ngāti Porou, ka poroporo aki I te tūmuaki o mua o te kura mana Māori o whangaparāua, me makaunihera hoki o te wharewānanga o Awanuiarangi. I mate nei I te paraere kua hori nei, nōna e karapoti hia ana e tōna whānau. Tangia ke te ngākau, engari kei te mihi ki ngā iwi, I ngā mana, ki ngā rahi whakaeke mai ki runga o kau waitangohia I roto I ngā rangi tata ke nei. O te praere, ka taha ke nei, ka moe ona whatu, I tana kāinga I te piki. Kāre tino tawheti atu I konei, ko tana whānau I reira, te poipoi iaia, te manaki iaia, he goroa te pakanga te kuia nei me tana māwiwi, I whawhai, I tino whawhai. Kia mutu ngā gara kia nehu mōna I konei, ka hikina ka mauri atu ki runga o te piki, ki reira takoto ai. She is a planner. And I had a little to myself the other day because I thought, dear Tuana, you know school's starting soon and you want to do it all before school starts. Because e kuia e kaha nei te akiaki I te hunga rangatahi, kia tū, kia kōrero. Kia whakawā te hia te tahi wāhanga ki te hunga taiohi. No te mea tōna e kite ai, I te heke hanga o tātou nei pake ke kaumātui runga o tāra taumarae. Tānei ki e hia nei, kia tūpakari ai I tātou. Ko ia taku tumuaki I te kura, I te kura mana Māori o whangaparāua. Ko ngā maharatanga ki ai, he kui a māro, engari he aroha nui ki a mātou ngā mokopuna. Ko tāna ki a mātou, kia kaha ki te pupuri, ki ngā tikanga, ao tātou mātua tīpuna. Ko te kura Pākehā te raimua, kaua ko te kura Māori. Engari I raro I a tuihana, ko ia te rai huri hei kura Māori. Yes, you stand alongside Whānau Waititi. Whakawhiwhia I roto I ngā tau ki te Queen Service Medal. Nā I roto no ngā tau tata nei, ka whakawhiwhia no hoki ia ki te tohu o te tākuta I tana whanawānanga I Awanuiarangi. Nei te kura kai konei kai tēnei rohe, kai te pito o te ao. Karekau rā he mea ipurani, e tāi e ewe nei te hono atu ki te ipurani. Ko tuihiana tērā e inoi atu. Kia haria mai tētahi hiko ki konei, kia tai e nā tamariki nei. Te whakatūwherehia mai te ipurani kia rātau I konei. Ko tōna nei tino pūtaki ko te reo Māori. Kia noho tō tātou reo Māori, he reo rangatira. Wana ōhaki, e ai kia mātou, mō mātou, nā mātou. Ko mau tērā ki te hao te ngākau. Hoki rawa mai ki te ao tūroa nei me ngā kōrero mo te Huarere e wāte ana ngā kainoho te hapori o te araroa I huarangatia I o rātou kāinga I ngā rā tata nei ki te hoki anō ki aua kāinga. E ai ki ngā whakamātautau I te whenua, kāore ngā kāinga nei e noho mō rea ana ki te horo whenua. Ko tahi anake te kāinga o tūranga katoa, ko tohua ki te whakapiri kōwhai, engari he whakatūpato noiho tērā. Ka tai atu ngā kai aro take me ngā kai whakamātautau ki one poto I te rā tonu nei.
Ka tiha ka moko whiti atu tātou ki te araroa i nei ki tētahi e whakapau kahana ki te āwhine i ngā whānau i tēnei wā tonu nei kia te hemara o rau hihi. Tēnā koe, te mea mihi ana kia koe roto i ngā āhuatanga o te wā. Pai te kite atu i a koe e te hoa. Kia ora Scotty, ngā mihi en katika hoki te tuku aroha atu ki tērā kuia o tēnei moka katoa. Tēnā koe. Tēnei moka e tuku aroha atu ana hoki ki tērā mate o tātou. Tēnā koe i tēnā whakaaro nui hei tīmatanga ki tātāua kōrero i te ahiahi nei. Tēnā he hanga kōrero o te wā mo ngā whānau o tira mo te rohe o te tairāwhiti. Kua hau kere hia nei e tāwhiri mātea ki te āwhā ki te ua marangai. Me pinei pe te kōrero he iwi moke, he wiwi, nā reira he uaua kia he monoa ati tēnei ngā iwi o tēnei moka. I nā hoki, kei konei kei horo era ko āhua tūwhera te rori ki ngā paika, ngā whāwira. Nā reira, ko hara mai mātou ki te tuku haere etahi kai, he wai, he kāpuni, koera ngā momo kai o te me whiwhi ngā iwi o tēnei moka. Hoi anō, koera te Anei, kei konei kei tokarārangi, māwai whangātu ngā kai o tokarārangi ana he momo te iwi noho i konei, ko waia te noho mohoa, nā reira, he hoi anō, i runga anō i tērā kōrero, pēnei anō i ngā horonga whenua o tēnei wahi, ko taka roto, hoi anō kei te ora tonu awaho, koera te whaenga matua i tēnei wā ko te wai, ko te kai, me te tuku i ngā whānau, kei te noho i ngā wāhi mōrerea, kia haere ki ngā kāinga hou, ki te marae rānei. Ka pai, hoa, me te aha nei whai hua o karakia kia tī hore te rangi, e whiti ana te rā i muri i a koe, i runga i a koe i tēnei wāne, ka pai te mana o karakia, ka pai te mana o karakia. Engari, hoa, he hanga rautaki, kua whakatūria e ora mai anō ai a te araroa, me ona rohe tūtata i ngā whiunga o te ua. Ko te wahanga matua ko te rori ki tūranga, ana ko hawhe tūwhera tērā rori, he hua nui i nānei ka puta. Wā, e harei te me he nui, he te tonu ngā kai, he te tonu te wai, e rā mo māhuatanga, e hoi anō kei te koke whakamua. Hei aputi atu ki tērā kōrero, he kōrero ākipea tēnei ki te hunga kei te noho i waho tō mātou rohe. Kia āta haere, kia kaue whāpai te hoki mai. He nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro, mā mātou tērā e pīkau mō tēnei wā. He eti ngā kai, ana, ko kororo ke au i tērā. He whaeti ngā rori, mehe he raru ka puta, ko tēnei taha te taha ka pīkau i te whakatika i tērā āhuatanga, te kukume rānei ngā tāngata, mea ka mau, ko tēnei taha te taha ka taka, ka hinga i e rā mo māhuatanga. Nā reira, te kōrero aki noi hoki te hunga kei waho, taiho ake, kei te pai mātou mō tēnei wā, ātōna wā, ka wā te hoki mai. Ka pai e nā kōrero e me te mōhioi hoi, ia te tau patua ai, āwhātia ai, ua marangatia ai, te tairāwhiti, te araroa nō rā hoki. Ki o whakaaro, me aha e kore ai e pēnei rawa nō te patunga o te rohe i te wā o te ua marangai. Nā te mea ka tino raruraru te tairāwhiti i te wā o te ua marangai. Me aha, kia kaua tērā āhuatanga e hoki mai anō a tērā tau, a tērā atu tau, hei āhe ake rānei. Tēnei. Kia takapā. Hoi anō, ko te tai ahuatanga matua ne, ko te taha ki te Pūkāea. Ko ngā horonga whenua i nāenei, e harei te me he paina nake. Ko ngā puihi Māori e horo ana, kei ngā wāhi matua i tōna wā he puihi rākau Māori, kei te horo haere i nāne, nā reira ko te e harei te me he tohunga au ki tērā taha, te taha o te Pūkāea, engari kei te mārake te kite, me whai
rautaki mahere, e whakamahere i ngā tau kei mua, nā te me aha koa e rā ākuatanga e kore te iwi o konei e hunu. Tika marika tau e hoa, me whai rākau Māori, te whenua Māori, kia uwai, kia kore ai e horo i roto i ngā karawhiu a te ua. E mihi ana kia koe e te hoa tau muri. Te me mihi ana kia koe hoa i tō whakawate a koe, mihi ana kia koe i o mahi nui ki te āwhine i ngā whānau o te araroa me te tai rāwhiti. Tēnā koe, e hoa, ngā manakitanga. Ngā mihi, me te hoki kia koro atu, kei te rongo mātou te aroha. Kia ora. Kia ora. Nei te aroha e rere pete atu nei kia koutou. Mihi ana para, tēnā koe. Ka tie tiwi, ka whai wāhia no ngā kainoho o tūranga ki te takahi anō i te ara namatoru te kaumārima i te rānei, engari ia haurua haora noi honei, e toru ana ke ngā taima, ka whakatūwhera hia e ngā kaimahi huarahi, te wāhanga o te namatoru te kaumārima ki Wainganui ia tiki me te araroa. He tikanga ka whaia mo tēnei wā nei i muri mai i ngā waipuke o te wiki nei. Nā, ko te tuatahi o ngā wā tūwhera, ka tīmata a te warukaraka a te ata. Ka noho kati tonu e tahi atu huarahi o te motu, ko te waipuke tonu, te take ara, ko te huarahi namarua te kaumārima, mā kūwao tunu i hauraki, me te huarahi namarua, mā te whārua o wai o weka. Nō rere tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga kei te whakarāpopoto haere te hui nui ki Rātana, hei whakamānoa i te huringa tau o tahu pōtiki Wiremu Rātana. Tēnā, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, he rā tino whakahirehire e nei, e whakanui ana i te rā whānau o te matua tangata o te hāhi o tahu pōtiki Wiremu Rātana. Ko te arawa Rātana, te apotoro rehita ki tana hapori o Martin, rua te kaumārua noiho o nā tau. Ko te arawa te tohu o te reanga hou o ngā kaiarahi i te anamata o te hāhi i ngā whakamānawatanga o tēnei wiki nei, anei te pūrongo a Taiuru News. E te maanga e ngāne he rapono e te toko toru tapu. Tēnei rā mātou o koutou pono ngā te whakaoki nei te koha o te aroha ko te whakamoimiti. Ka pāoro ko te rongo pai o te hāhi Rātana i te wa aroa o te ware waka moimiti nui. To be a servant first and foremost, to carry the kaupapa of ihoa, to carry the teachings of tau pōtiki Wiremu Rātana to our morehu. Koa ko paua tēnei rangatai a te arawa Rātana o te arawa me Ngāpui, hei a pōtoro rehita mo te hāhi Rātana, e tohu pai tēnei mo te apōpō o te hāhi. Ua karaina tia ki te kura a tuatahi o te kura o Rātana. And so, you know, every time we broke up for kura on the holidays, we'd go to do whakamoimiti and the temepara. Every morning to start our school day, we'll start off with whakamoimiti. So that's my first, I guess, glimpse into whakamoimiti. I tēnā tangata ia te arawa Rātana, hoki taku mahara e kuraina tēnā tamaiti ki roti te kuro o Rātana, me te kohangare o whare mārama. E kaha ana ia ki te hāpai ki te tautoko i ngā huatanga katoa te hāhi, me te māramatanga hoki. Hei tā te hekere tari o te hāhi a Piriwiri tua Rūrawhe, kei te tutuki a Rātana i te waenga matua o tau pōtiki Wiremu Rātana, me te tumuaki o te hāhi a manua o te kohamutunga tāmau, ki eke te rangata i ki nā tūranga katoa o te hāhi. Ka kite ana i te mōrehu, ka tū tēnei rangatahi hei a pōtoro rehita, harikoana i te motu whānui. Hei tohu ki ngā rangatahi katoa, perae, hara mai ki roto ki e nei tūranga. Ko wai te ingoa o tēnei ware? Ko te temepara tapu o ihoa tēnei ware. I see more of our rangatahi wanting to take up tūranga like this as a ngā pōtoro, as a ngā whina o ātu. Mō tēnei kai hāpai i te rama, ka aratakina ia hei hepara moto na iwi morehu ki te anamata o te hāhi e arohaina e ia. Te kakinga Kauti Bashara, Taiuru News.
Nā, kei te whakarāpopoto haere te hui nui ki Rātana, hei whakamānoa i te huringa tau o tahu pōtiki weremu Rātana. Engari kei te timata haere ngā mahi whakahou ake i te whare o Manuao, tētahi o ngā whare pokapū o Rātana Pā. Te kau miliona tāra te pūtea tautoko i te tahua whakawhanake rohe a te kāwanatanga, mā te whakahoutanga nei kauru te whare me te pā o Rātana ki Whanganui ki te ao hou, Anei rā te pūrongo te o Kiwa McLean. Have a try, son? Ko Manuao te whare whakahui-hui i ngā wānanga me ngā whakataunga a te hāhi Rātana. I nāia nei e whakahouhi ana, tōna hanga. Nō reira, e tika ana. A Shane Jones mā arātau mā te tuku mai rā hoki e nei o ngā pūtea ki runga i ngā hāhe. Aua atu i te tekau miliona tāra te pūtea i whakangawa e te kāwanatanga. E rākeingia i ngā take hanganga mā roto i te pūtea whakawhanake rohe. Koa, te tukuna mai nā hoki o te pūtea rā kia mātou. Ko tāku e kēnei e hia kē ngā tau, tā tātou nei hāhi, manaki nei, manaki tangata kaupapa tangata, koa te tangata. Ko te aronga kia kounga kia tānika hā ki te tū o te whare. E tāia tonu tia ai e Manuao te whakaruruhau i ngā whakareanga, te hana tū mai nei. Kei ngā ahi katoa rātou nei whainga, mō ngā rangi, kei te haere, me te anga whakamua. I proudly announce the allocation of $10 million. Me te ahakua whakangao pūtea hoki a matua Shane Jones ki te marae o te wainui, ko ia ko te kanohi o te motu. He wā whakawairua no te hāhiringa tū. Ke whakahauti ai te marae, ko ngā rori, me ngā kāmaka, kia tae ai rātou te whakamanuhiri i te hiara nei tāngata. He whakahou, he whakapai ake i te marae, o tira te whakanui, te hiranga o te wāhi, whakaahuru i te whakapono, me te wairua o te hapori. O tātou marae, ka nui no atu te whaitikanga, kia tūpono tātou ki ngā āwhā, ngā waipoketanga, kia tae mai a parawhenua me tonga, ka tahi tātou ka whakapuare ngā marae. Me tonu anō rā hoki, kia ihoa ngā mano, kia pai ai anō rā hoki aua wāhanga katoa, te ture wairua ki te ture tangata. Ka mutu ko ngā kaupapa e rua nei he pūnehu i runga i te tipu hou, rā kia tipu mātoro ai, ki ana mataara. Engari he tau pōti te tau nā ko nā, he tū takarere wa tonu. Te mahi, te o Kiwa McLean, te karere. Koe nei te rā tuarima i te horonga whenua i te pūtake o Mauao. Hei tā ngā prihimana he kaupapa kimi tū pāpaku tēnei i nei nei, e hara i te kaupapa whakaora. E tau tonu ana te Pūkāea kahatanga me te pauritanga ki te hapori whai muri ho i te parekura nei i ngā rangi whakatānei. Ko te tatari, kia keria, kia hahua ngā tū pāpaku, te mahi ue hai nei i o rātou manawa. Ko tino whakamātau hia te pakari me te kaha o ngā Hānau, o ngā iwi, o ngā kaimahi ohotata, o te hapori katoa, i roto i te hātare me te hanare, ka tahi anō kātaha. Anei rā a mārena mane me te pūrongo o te wā. I te ata o te hatarei i kitea he kōiwi, i konei ka kitea he tākina karakia e kawe ana e te haukainga. Overnight we have now found human remains, and so we're working through that phase now. I want to assure the families and friends of those who are unaccounted for that once recovery of victims is possible, they'll be treated with dignity and respect. I te ahiahi tonu o tauara i tukuna ngā ingoa o te hunga, kua ngaro nei. I rongo au ki te mamai o te maunga, he maunga hira mōku. I kite au ki tēnei maunga, i a rā, nō reira ko te mamai o te maunga, ko te mamai o te tangata. So, ko haere mai ki konei, hei mihi, hei tautoko, hei awhina
Ia tātou nā katoa no Tauranga moana. We just heard the news and I just felt drawn here as a whānau. We wanted to pay our respects to the other whānau that are going through something really tragic at the moment, and just our aroha and our hearts and everything go out to them. It's just our home. It's just outrageous to see something so sad. This is our community, so we should do our part to, like, in an event of just like such a terrible event. Ko noho e nei whānau hei wāhanga pūmau o tēnei hapori mo ake tonu atu. It's really hard. You can imagine how hard it is for them. So, look, it's not what we wanted to hear. I te hana rei I whakatāre wahia ngā mahi kirikiri whenua I te paupautanga o te rā, I te putunga mai o tētahi mātiti ki te taha māui o te horonga. We've relied on expert advice and also from what we've seen and uncovered at the scene, which has been a huge piece of work. Anā I tēnei ata I timata anō ngā mahi kirikiri me te whakatū o tētahi poka pūmana ki hapori e kia nei ko he mai aroha. I've been so impressed by how everyone has worked together, and iwi have been a critical part in the conversations about how we do response and recovery and need to be at the table going forward big time. E Matapae tia ana ka tai atu a WorkSafe I te rangi nei. Anā e kaue nei I nei ringaringa I te taumaha he hapori e kore e whati. Mārena mane, te karere. Ka tiha e tiwi, hei muri ake I te whakatā poto ko ngā huarere kei mua I a tātou. Hoki mai anō ki te karere I tēnei rā, e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Ka te tiwi koe nā tā te karere I tēnei rā mihi whānui atu ana ki a koutou katoa hei a pōpō e kare mātū rou. Hawaiki. Ko te reo, te take.